Ke sa tsebo exercise high di ka tla ho nna tsa nshela. So wena wa o diqoma wa o tjola le di-extra uso hao. Ke batho ba hantle ho nna. Ho nna ke batho ba hantle. For ukuthi wena uthandana nabo. Wena ulale nomuntu olala nami, ngijwayela kabi wena. Ngijwayela kabi wena. Wena ngijwayela kabi. Wena ngijwayela kabi. Ngijwayela kabi. Mr. Jones. Ungali ngijwayela kabi. Ke ne ke dula Lesotho ke re nna ka tla mo Gauteng ha ke fihla mo a uso kana sa ntshware sharp ona sa ntreat sharp and treat like Betty like happy lady jo ka tlung ka ba ke sa sebetse nna happy leng sa je ka tlung. Hello. I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got Chef today. And that's exactly all about Josie Pascal Bill Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting Jimmy Lasson, Josie Pascal, this is today. So guys, today, kitile mona family nyam Sibi. Ki ngoletse ki Osbuli ka mona ki nale yanga sister ya haya. So Osbuli ska re bitsitse mona. Osbuli kupa go jwetse hantlantle o understand isa di viewers tsa rona ska no o re ngoletse ko emailing. O wena hantlantle le Osli relator ja o ban kutlulong ntwetsa mo le hore o na le kara ke tseba le share mme o etsa lang pa ne ba tlo understand atle so that the viewers di kgone ho understand gore lona hantlantle le di sisters and le related jwa. Mina ngobuli uLerato umntana kababami asihlukene ngomama nobaba. uLerato into ayenza yangithanda. uLerato ungenza islima ubhizi lalana namadoda ami wonke umfana engeke ngathana naye ungena kuye. And ngendlela sekungayo la endlini angisathandi. So la endlini kukabani kukini? Indlu kababami. Oh okay. So into azenzayo nje nempahla zami ngizigqokayo uyazithatha afuna ukuzigqoka hambe nazo ayibafaneni like into ayenzayo nje ngithanda. Mangikhuluma naye ngihlala naye phansi uyangithuka uyathini ngeke wayeka amadoda ami. So uLerato uthandana namadoda wakho? Ex wami wonke umfana ngiqeda ukuthandana naye ingena kuye. And ngeke phela sibhejwa amadoda ayi1 noba ngathiwa kunjani na ngeke. So angiyithandi nje lonto le mangihlala naye phansi uyangithuka uyathini wenza nje into ezinakes la endlini. Lerato jalo itloa yetswa ke ntho ya go wena o itetele so o ithola o tjola le di-exes ya older sis ya hao. Why yetswa ke ntho why di-exes tsa high specifically why tsona why di-exes tsa uso hao? Ke sa tsebo exercise high di ka tla ho nna tsa nshela. So wena wa o diqoma wa o tjola le di-exes tsa uso hao? Ke batho ba hantle ho nna ke batho ba hantle. For ukuthi wena uthandana nabo. Wena ulale nomuntu olala nami ngijwayela kabi wena. Ngijwayela kabi wena. Wena ngijwayela kabi. Wena ngijwayela kabi. Ngijwayela kabi. Mr. Jones. Ungali ngijwayela kabi. Wabada. Ubata kucheba. Jalo wena wathini? Ngiyashisa nna. Uchisa kai wena ka di-exes high ka ofela wena? Wa excited ontla ho nna. Mr. Jones. Bana. So watsenya lona my sis. Ya pele ex ileng ya data lona wa e utlweletse wa ntse sa utlwane lona leno. Cause ke moshimana like ha sharp ha beche. Oh, jolo wena o nkela batho ba uswa ka baka la go ba mbona. Bana le o etsetsa my sis wena batho ba. Uyazi na. Mo bona leso bemenzela. Wazi kahle naye bebemenzela. Akekho umuntu yonke into uyazi wonke umfana bengithandana bebekwazi ukumenzela naye. Kanti wena ibond yakho nama boyfriends yakho abanjani nosisi wakho? Ibond yenu. Kuba right nje smart. Sengisho ubahlanganisa kanjani nosisi wakho yenza ukuthi kube njani mawuthandana nomuntu? Ukuthi abantu bami isikhathi esiningi bayamthanda because bayazi ukuthi umntana kithi. Yeah. Ngapha sinoba babethakana ndaba nathi. So uyazi ukuthi siphila sithu. So yena le yonke lento ayenza uyenza ngoba eyazi ukuthi abantu bami bayakhona ukuthi bamenzele. Bamthatha bathathe ngathi yimi. Weba ushiya if bayakuthanda abantu bakho. Ake bangishela wena. Bakho bangiyenzela ukudlula wena. Bangishela wena bakhosha. Wena ekhosha wena. Uyakhosha wena. Bakushila bafana. Bafana bakushile baze kimi. Baze kimi bakushila. Uyakhosha wena. Oh my sis. Mara wena my sis lwana wasenya. Ene ke ouso mo holo mo. Why o etsa so magantlana? Ha o rate ouso. Ana kelello ka hore. Like ha re na le tšhelete gore ka jwala ka yona. Re ka hloka dintho ka mo ntlong ena re ka jwala ka. Le dikelelo di kena ka di-ex ngobane mo le re bua ka thobalano wena go bala le bona o etsang king difference why the exits are high my sis banna ba tletse so ba extra tsena le tšhelete of taba nna ba ka ntle uyathengisa umakhosha wena umakhosha wena makhosha la udlamina la endlini yimothenge yonke into uyadla mara ngemali yabantu bami ngijwayela kabi wena batho ba wait my sis emampele mara le lona le bothatha my sis tlolela ntho tso di etsang o tlile jwang go kopanela ex house ya pele o tlile ho nna ex ya pele ang fereya ya ntjotsa go ke motle ke na le fikara jwang ke so ba shimane ke batho ba jwang wa tseba wa utlwa ba shimane batho ba jwang mara wena you falling akitse wa ilatella ntho yes o na mpha tšhelete so ex tsa ha ka ofela di gona go mpha tšhelete ke o uswa mara ma ex sister lakho mona Akshiyelani why bakushiya safuna wasana malangisi abusana mali ama ex wakho kusho ukuthi uyabanda hamba usibheke uthi unjani wena
My sis. Wantella futhi. Umuhulu hampi wena go access camera ka pila. My sis wo kopa motlwala. Ke kopa motlwala my sis. Into ayenza indle. Ya Wena ungayijabulela into ayenzayo. my sis Wena akulwa. uyenza into ayenzayo. O batla mo shapa jwanong re le shwa ke re dilo Mara uyangijwayela. mamela he. Namagama akhulumayo asho ukuthini? Never ke ithabela ke tlile motlo o thusa ke Namagama akhulumayo usho ukuthini? manje ngiyekele ngilwa ke. Hayi sisile ekhulumayo. Lethe ekhulumayo. Kopa emo bantu batlo ushapa relax ati. Sabi lo. Awumsabi njani? Oh my sis wait. Kopa tumele lena my sis re tlo lokisa ngitaba please. Ke kopa re lokisa ngitaba please. Motho molo. Mamela. Ngibulala la endlini. Angithi ungibizile si Josie Pascop ngicela ke ungiyeze ungeke ukuthi ngenze umsebenzi wami my sis. Ake umpitse disentore ke tlo lokisa mo. So if wena sampi chance sorry ku thusa ke se botlo sebetsa jwang. Ke a seba o kwatile but ke kopa le nno mpheketse umsebenzi wami. Mara abantu ukuthi lo muntu angangibulala. Yeah, Angangibulala lo muntu angangisi poison serious. Yes, Angangisi poison lo. Ungangisi poison wena nje. My sis mamela he. Wena o wrong. Ntho o etsa ngiyaswabisa ebile ya tena because of ka se re motho ile o swa hao e bontse o etsa ntho so ebile o ba ile sebete pela sa di camera o jwetse hore batho ba hae ba o fa ditšhelete ba etsa eng o wrong wa itlwisisa ntho o mara jana Ke go mara ke nnete. ke nnete ya eng ya go no jwe ke Wa ba mpha chelete. Wa ba mosile ke exercise. wena wa ntse di o excited di o chat chelete. wena wa ntse di o Ha di sana chelete. no di sela ka chelete Yeah. mara wa bona gore wena o e ba sono ka wena because of o tlo gona ke ex o robala le yona ke e robala le yona e etsang ntho yona wa tseba gore mele ke tempele ya ntate Mdimo Ke a tseba. wa Yeah, tseba ke a gore hantle mele ke tempele ya ntate Mdimo Ke a so tseba. if wena o le motho so o sa batla o hlompha mmele wa o ntate Mdimo o fileng ona o batla o iswa ha qeta o kgawana le motho o ne go ba lena we nka jwang ntho e jwana o nana gore yena ha ntsa kgawana o nana gore yena ha ntsa kgawana le bona batho ba wa rata o change di partners ha rata o tlo ipatlela motho shapa but wena ha qeta o a kgawana le batho bao ntho o etsang keng go go no go tlhaele mo lo seng ke ntho rong hlompha mmele wa ha o my sis Ke a hlompha mmele wa ka mara la uswa ka yena wantella. 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 One tlisa di camera. Wa sa dula nna hantle fast a njwetse one tlisa di camera. O hlala nami kahle utayi yona ma Ngihlala phansi. Kunini ngihlala? Uyangijwayela lo. Lo uyangijwayela lo. oh wena uyaphuza sis akwakaze uhlale nayo soba Kaningi Mara today usoba. Noba ngisoba ngiyahlala naye phansi lo. Kusho ukuthi nje uyangidela. Kahle kahle lo mntana lo ufuna ukungibulala. partners la bua ka tsona Eh. mara my sis kopotlo le ntho o etsang na Ayeke lungijenga abantu le bakhe ntho o because etsang o shalwa ke o etsa ayeke lungijenga amadoda bakhe because nathi siya. Wena uyangijwayela. Wena ungijwayela kabi wena. Uyangijwayela wena. Wena sis wena wa bhora wena marantantle wena wa bhora no ntho o etsang ha ina botho at all ke o uswa ntse ke di busy ke try o bontsha but still ntho o etsa ha o khala le 6 a uswa ho etsa seng di etsa di extra uswa hobane ke ngwana eno Wa uswa ka nqala fihla mo ka fihla mo ka sana sentse. o reng my sis Ke re ke fihla ke ne ke dula Lesotho ke re nna ka tla mo Gauteng ha ke fihla mo Oh, my sis. a uswa kana sa ntshware sharp ana sa ntreat sharp an treata like Betty like ha phile dijo ka tlung ka ba ke sa sebetse nna ha phile ke sa je ka tlung ka bona go betere nna ke exercise because exercise ke ne di mfa chelete ka bona go betere nna ke exercise gona mfa chelete ba mfa nsona ntho e ya o utlwa le di extra uswa hao o entse ka intention o mo heta back ka gore lena o abuse ka gore lena so yeah ke entse ka intention gore le nna ke mo hete back because le nna nang abuse ke a ntse ga bohloko my sis ko partlo le ngwana re keng re dileng fast re ke re solving taba because of ke hona le ntho mma okay ausi wena itse o le rato magezala a tswa ko Lesotho njengoba a tlo dula le wena ko heno o qadile o sa mo behavior sharp na kana ngoba o ya sho ukuthi yena kuze a treat so ajwela nama ex akho is it because of wena o no sa motshware sharp a qetela sa batla o utlwisa bohloko ka di ex ao na iphela revenge ka tsile ya ga tshwele di ex ao yini into engiyenzile wayengakhulumi nami Lerato wayengakwazi ukuhlala nami phansi wayengahlala nami phansi Lerato mara dala ngifuna ukuhlala phansi ngikhulume nalo muntu lo akakhulumiseki So wena Nhlanhla Always uma ngikhuluma naye uyangithethisa uyangishika uyangithuka into so wena sinjalo ga Nhlanhla o sibuli ha ka stop ntho ya ga o tshware hampe o ka stlwella le o jola le di extra high nkatlwella if utla stop lena mara tla wena wa usesha bona ntho ya o jola le di extra o sibuli le ntho wrong go buisa so we wa tseba gore wrong vele e wrong mara ne ke etsa go se batla mo kusa bohloko ne ke etsa ntho jwa di extra go se a ke gona kusa bohloko ka fihla Gauteng mo ne ke etsa go le nna ke mo kusa bohloko so if you want stop on treat the one treat ka teng na etsang hangata ke batla o understand le nna ke tlo kgona gore se ka ha le bana ba motho ke utlwe mahlakore a lona le lithu o na o tshwara jwang se ka no ke ntho tse mpetsana ga di etsa wena like tala fihla mo Gauteng ke a fihla mo okay fine ha ke fihla fumana gore nna ke na tšhelete ke sebetsa ena wa sebetsa o be fantsang fie tšhelete o tlo pheya ka mo ntlong ha ke tlo ja o tlo re nna ke ipone tate na tseba ka taba eo wena o sibulu ana taba le gone ha ntho ya taba lona ke jwala fela go rona rena taba le gone Tala o sibulu wena nona lutima ngwanenu dijo ma o thole imali kuma boyfriend o time ngwanenu dijo bengingamaki because bekuphekwa la endlini ukudla khona la endlini but uLerato yena wayengasukuma hamba yopheka uLerato bengafuna ukupheka ubhizi nabangani uyafika la oqala akekho umuntu amaziyo la ubhizi nabangani nestrade nana akakhona ukuthi ahlale phansi kumele mina ngiphekele yena
bengengikhona. So benye kukhona wena uqetela ujoli one. Hey. This thing is simple man. Le bana ba motho. Nna ke bona le mathata. Wena go bala le di ex ka baka la rona o tima dijo. Akere. And wena no se a worry behavior ya wena e tshwara Aus Lerato hampe. Jalo o seretse so. Wena ke batla o stop ntho ya o ya go nne utlwane le di ex tsa Aus Bull. O tlo gona we stop ntho o di tlwalle like Ba gona we stop as long ka change. A gona ho ntshwara hantle. Jwale ka o sua hae. A ska ntreata hampe. Le ntho gore ha tswa jwale mbusi o tla le chomitse ya batho ke go betse nna busi banka jwale. o ba o tla le di Nna ha fitla o tla le chomitse ha o tswa le rata. Ha ke rate. Ha ke rate ntho a etsang. Jalo bona mayisisi njengoba uza ukuthi usisi wakho uthuthandana nama ex wakho nginqe ukuthi wena unokumncintsha ukudla uzana bangani kuri ntho tsa di etsang o di etsetsa revenge ha ka thulala sheba bana ba motho ba ratanang but le gutiselana ka di revenge lona le di sisters antlantle lena le lerato but o mong ha o ka bana ha gone o jwetsa o mong a mo face o mo gutisetsa ka revenge so mayisisi wena o tlo itlwella ntho ya go tshware ngwana heno hampe na ke batla go stope this thing ya mo tshwara hampe le ona le dijo ke re lo ka be a ke tsebe manwa ba le lentwana tshwantse le shere le bana ba motho ke re ba bana ba motho ba shera hlo ya tsi wa nkutlisisa so ke sa tsebe re lona wa le wena mayisisi tshwantse o shere lena ntho ngwe o itholang ke ngwana heno mofe o tshong ngwana eno ka lapo le teng Never. yeah but le wena o tlo itlwella behavior yo go mo tshwara mpo ne o tlise le bagotsi ba hao mona le tlo tlala le tswa majalo bane ke tshara tantata lona le hantsana tshwantse le mohlompha ke phela masizela ngifuna ukuthi uzikhulule ungasabi nalento ukuthi yazi usisi nanomi Jozi Bicycle phambili solo kathandana nama ex ngifuna ukuthi uvule inhliziyo uzokhona ukuthi uthanda umntana kini njengoba wena uzithanda naye ngicela stop lento ayenza because like nabantu basibuka kabi into ezikhulunywa ngabantu la estradeni azikho right like makunento errong engenzile uRato mangakhulume nama ngibeke phansi asho ukuthi into esone so ayikho right mncane uRato kimi and ayikuthi ngoba nje emncane umuntu omncane uyakhona ukubonisa umuntu omdala amtshela ukuthi okay into esone so ayikho right ayikuthi nje uRato enze the wenza ngakho siyahlekwa la estradeni wonke umuntu uyasihleka sometimes sinokuthi masidlula uvuka ukuthi abantu bakhuluma ngathi so ayikho right lento le and uyazi ukuthi ubabethu akusiyo umuntu onendaba nathi like nje so masingazokwazi ukubamba nathi nasithu ayikho into ezolunga so itse ke fihla mone se ke tshagetse kena ditabeng bomme ba lona ba ka bana le sheremme ho etsetseng ka mama o wa go mama gope wa mama wa tshona wena wa ha o se Lerato Ko Lesotho mamaka. o ko Lesotho yena mama hao O sa le moholo. o sa le moholo man batho ba bole mana ke le tloleng tshole etsang bo maisisa ke le bana ba motho pele ke tsamaya mo ke sa tsebe because of a ke tsebe ga ke tlo le sia mo le tlane le dule or le phele accordingly to the way ntse re di buang mo ke sa tsebe gore lona mohlomong ka re man ka re le mahlokong le babedi una le o mong ona le enga ya le mama ona le enga ya mang o metsa eng ke sa tsebe gore le ka khona gore lona le tsame family counseling le attend the sessions le two kana go iwane le as the sisters tsa family singakhona Mina ngikhona ngizochinja nje. so wena o ka tsamaye family counseling gore le di sisters ba le counsel gore phedisanang so le bana ba motho o tlo gona gore le wena o move on o tshwarele ngwana heno o swa Ngikhona. Just like ena mangashinja nje nami ngizoyekela so uhlala ama o tlo ex. change jwang sentsane yena ana le enga ya go wena o ne go bala le di ex ya ke re lokisa yona ntho gore a itokolle o bana ha ya counseling ba tlo mo counsel gore a o tshwarela qetele yena sa o tshwaretse go tlwa botibong ba pelo ya hae Ya, ngizozama ukuthi ngihambe naye. so my sister go tlozama phela nna nka sekwale show ke so tsebo rona le bo Gucci tshwantse go thuse tshwantse re etse eng phela ke batla ga ke tloa mo be ke tseba wa thusa hala le OC na re lo letsetsa ntho sharp Ya, ke tla gona go tsamaya counseling. bo maisisi nna ke tlo kwala show he so ntho o tlo etsang yena batho ba baholo kwa re ke a bona gore le bana ba motho ba ratanang ba keneng fela ke satane mo le mo but ntho ke tlo itshong fela kore re tla le thusa gore le tsamaye family counseling le two le attend ka nako iwane ane mo ba tlo le rutisa gore ntlantle bana ba motho ba treatwana jwang bana ba motho tshwantse le phile jwang le o mong ana le mathata tshwantse o voice out mathata ha o jwang la nkutlwa ke kwala show ya ka he wait king guys ke a bona gore la bona he ane ska re fihlile mona ka Aus Bull le Aus Lerato le bona re itse re fihla situation ne se sharp itse re fihla Aus Bull wa tshwa sa king Aus Lerato o tshola di ex tsaka but ska hanentse ke thola ke sheba ntho ke notice go sa king ke bana ba motho ba ratana but o ka go thola wa sheba hona le dintho tse keneng pakeng tsa bona ka baka la Aus Lerato wa tshwa a tswa Lesotho a tla mona Aus Bull o ile a qala motima dijo Aus Lerato a itse go sa king ska ntima dijo ke tlo molaya ke tshola di ex tsaya ha o ka go thola wa sheba bana le Lerato mara ne ba layana but re le Jozi Bicycle ke boikile showa tsa king re ba thusa ka go bona hantlantle ba tsamaye family counseling ba tsamaye ba le thusa ka di sisters ba le gona ba counselor ba jotse go tshwantse ba phedisane jwang o bana le ka re le na sheba bana le mahloko o mong na le bohloko ba go o iswa na mtima dijo o mong na le bohloko ba gore o iswa hayo tjola le di exile so ha o le jwalo ba tla tsama family counseling rona re le Jozi Bicycle re ba thusa gore e tlo gona gore e be di sisters ba bopane e bile ba bentho iwane so le wena mo if na le mathata le di siblings sa hao bo abuti ba bo mamang o ska le bala fela gore emailele ko Jozi Bicycle to tsotozele ho bane bona pula yana pula ha ine hona le letsatsi ona nix re tlo make sure wa thusa hala I'll see you in the next episode yes baby